Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 11, versikulo 25. Numanag parabor ka, romang ay ka. Tulungam ti padam at tao, kat tulungan na kamet. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken ya. Marurudak? Manon nga oras taan nakatugaw dito eh. Awan matlangan dya order ta. Kuna jay waiter, aguray ta iti 15 minutes, talutun da pay. Kan makita mat, adu ti customer ta. Awan bibiyang ko no ado ti customer. Mabisina kon. Iso anas ken nga iserve dan jay makan. Unay kalakid din ay bakat. Nalakakang agpungpungtot. Kan may sa, 5 minutos tapay lang mat nagtugtugaw dito eh. Manon nga oras para kanya. Bakit? Happy anniversary. Kunakbot ngamin kan ka asaan adito'y a restaurant ti pangananta. Angam ipilit mo mat. Kita man, nagbayag ti serbisyo na. Fine dining dito eh, bakit? Iso dito'y tinangawisakan ka. Tanapintas ti ambience na. Basta, mabisina kon. Ingka i-follow up dya order ta. Daytam gayam ti order ta. Iserve dan. Makangagkanyak dagita a waiter. Oh, June, apay asaan ka matin nga tagtagal yan? Awan, Nasaktan ka kadiga po iti panangungot kada tayi babae a customer? sa anak ngamin ana erwam ang mapagpabainan. Nasken ang mairwam kan. Kastaan talaga dito eh. Ado dagiti na reklamo a customer. Imbagkan ka tanabayag kan, kan narwam kan. Dito eh, nasken anapuskul ti rupam. No sensitive ka, awan Awan lang rod kwarta kon. Kung tanak pa iti customer. Ay, nadala ko mamaitulong ko kan ka. Awan pa'y pamasahik nga agawit kit di ah. At trabaho takit din. Ang mga numakita na ka dito na istrikto ang manager. Ung tanda ta, sapay may samot dayjay ang istrikto. Ay, mas talaga tiluto da dito eh. Wan nga rod, awan makunak. Awanan ti rurod mo, tanabsog, kanap nagkaanangan. Mabisinak lang amin itay. Antuin ti ba niya sir? Ma'am? Agyaman kami. Atoy, para kan ka, tip mo. Thank you sir. Agyaman ha. Arnel, dakkel samot unay dya inted mo at tip ija waiter ija restaurant. Manula ang matngay, jay talugasot. Inikam la ko man iti 50 pesos. Narigat ti trabaho ti waiter, bakit? Napadasak daytan, tanagbalinak mat a waiter edi. Ay, di mo laam mo. Amangan no isugal na laang dayjay a kwarta nga inted mo. Tinapatag, nang tedak ititip na. Apay nga insardang mo tilugan. Nakitak jay ubing a pagpapasyaynak iti sapatos ko. Dayjay man oh. Kat, anya ko maita. Inaklay pa siyan ti sapatos ko. Urayan na kun ditoy, mabiitak lang. Pakpakawan ti aguray. Mapanak nga rod ag shopping dita mall. Adan pamasayam nga agawid, June. Adan, imbaglakit din. Tayinik kan lang ititip di customer. Oh, kita ang manday ta. Kunak na magmag na akong agawid. Nasingpet siguro dyan ang tid ititip kan kanya. Panagkunak at nasingpet. Sana kasi iti misis na anaungat. Nasaya at tada pa yun pamasahim ang mapanag-eskwela inton bigat. Wan nga rod. Sapay ko ma, tao madupay tikas kan kuha na ang managtulong. Dagita ti ginatgatang mo. Wen, badbado kanday to'y bag asa nga 10,000 a pesos. Ay, unay kamatan bakit. Nagadupay lang tibag mo asaan mo nga usaran iti balay. Ay, wen, nakadisplay lang ijay.
Ken nagano ti badom ang nakadulin lang ije kabinet. Dagitoy nga minti uso ita. Oh, anya? Naipashine mo dagiti sapatos mo? Wen, kita mat nagsilangan. Kat, manungay timbayad mo ijay ubing anang shine iti dayta. Nalakalaang matisingirda. Ninayunak tapno at daigatang na itikanan na. Ay, sika talaga. Isu ka takay kayat da kaaluklukwan. Tanaglaka kamot ang malukloko. Tumultulong aklaang bakit? Ala, intan, agawitan. Taamangan no makakita kan tumanan iti agpalpalama, kat mapanmumanan ikan iti kwartana. Ay, Arnel, madimot tinalabos ama nagtulong. Abuswenda ka? Kasla saan kamot ang naglinis dito'y balay? Ay, naglinis akmat, ma'am. Kita aman dagito'y paladpad. Nagtapok matlat ta. Kat no pinunasak mo't dagitan, ma'am. Punasam, ulitam. Jack kaya't tinakataptapok abalay. Amo matday ta. Uwan, ma'am. Ma'am, mabalin ka iti bumali. Anya? Bumali ka manen? Ay, sa anak a kontento iti trabahom. Ay, agtrabaho ka pa'y. Kansay saya atam. Nagsadot a babaunan. Inong tamanan ni Nana Pasita? Kasano ajak ungtan? Kat nagtapok mat dagiti paladpad ti balay. Di ka lamas yan. Kat nagano ti impaaramid mo kankwana. Rumbang lang. Tas suswelduan tamat. Pinagawid mo kuman tani. Malamutin. Ay, saan ang mabaling nga agawid? No di na pa'y nalpas ti ipapaaramid ko kankwana. Di ka lamas yan. Maasyan ka, itikas jay. Nagsadot. Adda pa'y laganas na bumali. Inikam kuman Saan ang mabalin? Agtrabaho pa'y nga umuna. Urayan na ti sweldo na. Si kakit dimat. Ah, ne, sa dino ti papanam? Nakagtimplay ti kapek. Anya? Nana Pasita, agpunpunas kayo pailaan. Malaman. Kasta nga minti imbaga ni ma'am nga aramidag, sakbay nga agaawid ak. Agawit kayo, tani, malaman. Narigat, numarabayan kayo itidalan. Wen, sir, sapay magmagnaak nga agawid. Tananginamot nga rutipli, San abali nana? Ikan ka iti pagpletem. Agyaman ak, sir. Ayun gayam. Bumalbali ka kano? Wen, sir, awan igatang mi iti bagas. Gaputan nagagat, kanasaya at kaababaunan. At iti 1,000. Agyaman ak, sir. Ikisayon tulaangan iti sumaron do aswildok. Sana, nana. Tulong kunday takan ka. Ay na, sir. Talaga mo't anagsayaat ka. Amin ko mga amo, katkaskan ka, sir. Ala, sige. Agawid ka, nana. Isardang munday ta panagpumpunas mo. Kinasarita nakdi manager itay. Nasken ka nga isagana tayo ti conference hall. Tadag meeting di ta inton umay asabado. Kasta ka di? Iso asika ti kinasarita. Tamok anagagat ka. Dagiti daddo mga min a waiter. Nagsasadot da. Di mo pigsahan. Amangan numangagda ka. Nangangato ka no ti saad dagiti umay ag conference. Ay, naskan nga rin nagsagana tayo anasaya at Nagado nga ron ti ipapaaramid ni manager. Hala, di kagdanag. Tulungan ka. Imbaglakit din tadda ka. Dakkel ti may tulong mo kanya. Bakit? At the conference mi inton Sabado. Umayak mo ta? Da kamila ang tinaskan nga umatindar. No kasta, awi sa klaangan dagiti gagayam ko. Tagmadyong kami dito balay. Saan kumamot akasta? Bakit? Saan arumbang apagsusugalan dito'y balay? Nagadulakit din ay abawal kan ka. Bakit?
adu dita dagiti tattao ang mabalin mo at tulungan. Saan mo kumaagastusan laang ti kwartam, iti awan kaasaskan na abanag. Agtal na ka man. Kwartak, tigas gastusak. Iso asaan arumbang nga agsao ka iti kasta. Sige, aramidam ti kayat mo. Ngam ibagbagaklaan ka. Nastken at tumulong ka iti padam a tao. Nang nangruna dagiti agkasapulan. Kat ti Diyos to ti makaam mo, amang subadken ka. Naiserve ka di amin ng amakan dita conference hall? Wen, ken amok di may sa participant ijay. Kasano mamam mo? Malagip mo ka ni di customer tayo hindi nga agasawa, anang ititip kanyak. Ah, wan, malagip kun. Nangatugayam ti saad na di kumpanya. Isumit lagayam nga adda dito'y conference. Kung nakit di anong nalipatan na kon. Kinablaawan nakpay nga ron. Naanos at talaga ano kasta? O sige nga ron, panawan ka bay. Amangan no dapay daduma ka sa pulan da. Mas ka namalpas po ito trabaho ka. Tap na maatindarak pa iti klase ka. Excuse me. Anya ka di tayong tinagan mo? June, sir. Kanayon ka ang makita dito'y a restaurant. Siyakmat ni Arnel. Supervisor ak dito'y akumpanya. Nalpasan ti konferensyo, sir. Nag-aawit na nagiti kakadwayo at duma. Huwag nga rod. Ket gaputa si katinangas asikaso kada kami. Antoy, tip mo. Ikanak manan iti tip, sir. Una. Agyaman sir. Kinapod na working student tak. Kastagayam. Ket daytoy tulong mo kanyak, sir. Dakil abanag. Agyaman sir. Apay anak katugaw ka dita? Agin inanaak laeng, ma'am. Tanasakit ti sikat, kanto magkaw. Nagkunakan kang aginana ka? Suswelduan ka, tap nagtrabaho ka? Kasya na ka di ma'am. Tatalo akad sa aran na ito impalinis mo, abalayaw. Agreklamo ka? Saan, ma'am? Pumanaw ka, no naumakan. Ado dita ti mabalin ko nga alaan a babaunan. Saan lasi ka? Ay, saanak nga krik-krik lamaw, ma'am. No kasta, tumakder ka dita, kat ituloy mo ti agtrabaho. Huwag na, ma'am. Di mo kiskisayan dagiti makan ijeref. Tamok ti bilang dagijay. Wan, ma'am. Danumla ang ti inumag. Nasaya at mat no kasta. Congrats iti grand opening day ito'y nakapimpintas a restaurant mo, June. Agyaman ka. Ay na, natrabaho. Kanagado tinagastos ko dito eh. Ngam sulit mo. Kita man, umuna pa ilaang apa ng lukat mo. Nagadun ti customer mo. Ay, uwan nga rod. Napuno ti parking area. Lugan dagiti agkakatano ken babak ng atattao ko nama. Uwan nga rod. Imawag pa itay ni Mayor nagpa-reserve. Kadwa na kano ti pamilya na nga umay mangan dito eh. Oh, kita man data. Customer mo pa yan gayam ni Mayor. Isong nga rod ti padpadaanak. Waiter ka laang idi. Ngam ita, asensado ka, June. Ada yun tinagteng mo. Maragsakan nak, Mayor. Tadi to'y restaurant ko tinapilim apanganan. Ken kadwang pa iti pamilyam. Nadamag ko ngamin a grand opening ita dito restaurant mo. Ket bigbigak ti kontribusyon nyo a negosyante dito'y lugar tayo. Tapno dumuras ti ekonomiya tayo. Dito'y a lugar tinapili. Tadi to'y ka na yan. Ken dito'y ka di makal. Kasta ka di? Kinapudno na, Mayor. Waiter at idi, ijedaan a restaurant dita sentro. Ubingak pa idi. Malagip ko, katag siya saynak iti sapatos idi. Kanayon ko amalabsan di dakdakamata ma restaurant. Ang daksangasat,
tanalugi mo't dya restaurant. Aging ganang recap, Mayor. Ket adtoy ka ita. Sikan ti aking kukwa iti daytoy kadakkalan a restaurant dito'y lugar tayo. Nay, bakit? Apay asim marteng ka dito isang wanan ti restaurant. Ay, malagip ko lang idi kapigpigsaan ta. Ken adupay ti kwartata. Kanayon ta amangan iti nagngingi na a restaurant. Bakit kan lakaitan? Kanawanan kwartata. Kaya't kuman, amangan ta kumay ti restaurant. Ngam awan kwartata. Nailako ta dagiti sanikwata. Ultimo balay. Gapo kanya. Gapo iti nakaaro a panagsugsugal ko ide. Basol ko no apay nga agrigrigat ta ita. Basol ko. Nanay, nagpaigid ka. Adarumwar alugan dita parking area. Ay, kalsada gayam da ito pagtaktak dorak. Nakita ka matlangan, sir. Isa ka di tidakda ka matam. Wen, sir. Sika. Di na ka din malagip? Ay, saan ka malagip? Ang kasla nakit-kita ka din. Siyak idi di ubing at taga-shine iti sapatos mo. Uray no naglinis dito sapatos mo idi. Ipashine mo kanyak. Ket titangdan ko. Igat-gatang ko iti kanek. Si kaday dyan nga ubeng. Nasaya ta malagip nakpay, sir. Iso ka di ti asawam? Ay, well. Umay kayo. Mangan tayo iti dayta restaurant. Tagsasarita tayo. Malagip nakpay ka di? Ay, jakman ammo. Duapay nga ado ti makam-am mo kanyak. Ti dinto nabayagan a retirado ak. Kan may sa lakaya ko. Siyak di waiter iti restaurant. Akanaan nyo apanganan idi. Dua kayo iti asawang, sir. Kasta ka day. Ay, kat ita. Sika ti akin ko kwa iti daytoy a restaurant. Pudno day ta. Jack malipatan, nagiti nasasayat nga inaramid mo kanyak. Isong ita, kaya't kayo matatulungan. Nangag mo bakit? Dagiti tinulungak iday. Baligi da itan iti biyagda. Wan, kat nasaya at unay ti Diyos. Agamu tayo matgayam. Ay, Talaga ang nagbasit ti lubong ako nada. Numa nagtulong ka, sigurado ati Diyos, bendisyonan na ka. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DILZ WT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 9, versikulo 6. Mabindisyonan tinaimbag a tao, ti sao tinadangkes, abungan na tinaranggas a katatao na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Wan, Joan, gatangan yun daytoy daga, nga asidag dito'y nagsaadan ti balayaw. Ilakaw, takasapulak ti kwarta.
Sige man nga rod, nanadigna. Ibagak ka nila kay ko inton umawag. Imbes nga ilakok iti sa balay. Da kayo laangan, taam-am mo kayaw. Nagronakan ka, tanasingpat ka. Sige, nana. Takasaritak to nila kay ko. Plano mi talaga ti gumatang iti daga. Tapag patakdaran mi iti balay, kan pagmulaan iti natang. Ay, wan, balasang ka. Ala, gatangan yon ti dagak. Nangag ko ti saritaan da mamakan Joan. Agatangan ka no da Joan ti daga ni Nana Digna. Ket, anya ko manugatangan da. No kumada trabaho, di data ko matimanggatang. Pagpatakturan tay tinapinta sa balay. Abdala nga ruden da ito'y tawidak to kini mama balay. Sa bagay, jak kayat ti paatiw ka ni Joan. No adda balay na, rumbang nga damot balay ko. Anya ka di da ito'y linuto masidaan Joan. Nag-upgad. Kayat mo ka di ang madadaal ti salon at mi, gapo iti kastingar aramidam, ha? Nangruna ka ni mama, tahay blood. Kasano an naapgad? Kat jak pa inasinanday talutlutwag, manang. Ulbod! Awan serbem nga agigyan di ti balay. Ala, baliwam ti aglutoy ti sidaan. Anya? Kan laglagi pa ma, di mo kaapgadan. Ditakan. Kasano ngay an naapgad dayto si daan alutlutwag? Kat jak pa'y matinasinan. Nakibiyangan naman siguro to'y lutlutwag. Inggagara na nga inasinan iti ado. Tapno gumura kanyak ni mama. Hoy, da kayo adwa. Saan kayo ang makigiddan kada kami kada mamaamangan? Da kami kadi iti anak ko ti ibagbagam, manang Angie. Alakit din. Tumakder kayon nga agina, Joan. Inton madamdaman ton amangan kayo. Umuna kami pa'y. Si Daklangan day ta fried chicken mo, boy. Anya nga iti sidaak, no sidaam day ta sidak. Ala, bayamon boy. Panawan tapay laida dito kusina. Agawaan nyo. Maikat ti ganas ko amangan, numakit-kitak dagita pa nagrup-rupa yo. Pasensya amundaan, Chichoan. Takas jay at talaga ti ugali da. Wen mama, agtong palaklata iti kayat ni manang Angie. Tapno awan ti tumaod aparikon. Agan anos ka. Tabarang makapatakder kayon tuumatan iti balayo. Katadan ton bukod jo balay. Awan ton mangpaspasakit iti riknam. Wen mama, dakkel mo ton ti ornong mi iti bangko. Tatunggal agipaw iti anak yo, idiretsok iti bangko. Kat umdas mat ti matmat gadak kadag iti lakok a merienda. Para iti masapsapol ni boy iti pagadalan. Ken iti share ko para dito balay. Saan ka akaskin ni Angie, agastadora? Tunggal agsweldo, adala tagatangan na aparakan ko na. No saan abag, sapatos, wano saan, bado. Dayta ti pakaragsakan na, mama. Ay, katnimat nardo, sadot. Day talatan makibarbarkada ter aramiden na, adimat manggad. Adda ngamin panggadan ti asawa na. Iso ang nakadependar latan. Awan tinasaya at apagbanagan da no kasta ti aramid. Di damat nga rod dumngag iti pamagbagak. Kasanulaangan ti masakbayan ni Chinky nga anak da. Sapay ko maata makapagpanunot da, mama. Iti kasta, agurnong damat. Ita kayo lang asumagpat. Di mo pampanunutan ti trabahom dito balay? Pasensyakan manang Angie. Inuray ko pa'y ngamin tay singirak nga agbayad iti nautang na kanyak kadag iti lako. Nagadupay la arason mo. Jak umanugot ang makastrak kayo ita dito balay. Awan ita ni mama dito balay. Tanapan iti balay ti kasinsin na. Iso nga ita, agyan kayo dito ruwar. Anya? Maturog kayo dito ruwar. Dita kayon. Manang Angie! Maasi ka kumamat kada kami iti anak ko. Pastrakan na kami. Naglamin dito'y ruwar. Manang Angie!
Ala, dito kayon balay ko amaturog, Joan. Agyaman kami, nana. Ay, nagalasmat ti ugali day ta abirat mo ani Anjay. Akas la kukwa na day ta balay ni Madam Sonia. Idinto ta na ikamkamang laan. Naranggas da kada kami iti anak ko. Ngam agan ano sa klaang, nana. Diyak kayat tiriri. Agpakumbaba aklatan. Ngam di mo itulok aranggasan da kayo Nang runa taawan mo't mading aramid siyaw. Nana, Ay, nagalas talaga ti ugali ni Anjay. agan ano sa klata, nana. Imbag tulaangan no makapatakder kami iti balay mi. Talumasin kami to. Wala. Iti mabiit. Magatang minti dagayo, nana. Makitam ti naramid mo. Anya nga ita? Awan agluto iti armusar. Apay ngamin adi mo pinastrak idirabi ida Joan. Awan bibiyang ko kadakwada. Ala, ingkan ilo katiri daw. Tapno makastrak da. Kat agluto da iti armusar. Si kanti mapan mangilukat no kayat mo. Kunak mat abaybay amlang ida. Ngamin, isuda ti katulong tayo. No awan ni Joan, awan agluto iti kanen tayo. Hoy, Joan, agsukat kay ti kurtina talabaang. Anya ka diter aramidom diti balay. Agtugtugaw ka laang. Idinto ta makipagnanaed kayo laang agina. Di ka agdanag manang Angie. Aglaba ak to inton bigat. Agluto ak pay ngamin iti i-deliver ko ang merienda. Itan ti panaglabam. Saan mon nga itantan? Manang, saan mat nga emergency dayta? Aglaba ak to inton bigat. Ne. Nagpuskol ket din ti rupam? Agbain kamot Gapo ta makipagnanaed kayo laang diti balay ti asawa? Pudno abalay na daytoy. Ngam ipatawid to pay lakan kuana ni mama. Iso nga ita. Kukwa pay laang ni mama daytoy abalay. Kastagayam Pues, alaan yung dagiti bado yung agina, tapumanaw kayo ditoy. Anya? Jak kaya tikaskan ka diti balay. Natangsit, numawan mo't pagtangsit na. Naimbaglangan tanalapdak da Joan. Apay payla ang alinapdam. Bayam apumanaw da. Unay kan aya, bakit? Di mo ka di mamiris. Ano pumanaw da? Marigatan kan iti trabaho dito'y balay. Kaya rigan na ti katulong dito'y balay. Isu adimon papanawen. Sa bagay. Kan maysa, dakkel ti maitultulong na dito'y balay. Isu ti agbaybayad iti kuryente. Ken gumatgatang iti pangkusina. Sa bagay. Husto ka. Parigat at tidang nga. Nalablabas pa'y ngam katulong ti pamayakan kwa na. Jinky, inalam ka diti kwartak. Inkabil ko dito'y bulsa ti bag ko. Ngamawan matan. Awan inalalak. Pabasulan nakmanen. Damdamagak laang mat. Awan inalak. Daddy! Daddy! Oh, apay, Jinky. Ni Boy, pabasulan na ka ng takaw iti kwartana. Dinamag ko laang mat. Awan tinaktakaw ko a kwartana, Daddy. Hoy, sika, boy. Di mo pagtatakawan ni Jinky, Saan nga agtatakaw ti anak ko? Ayan nantay pagbaot ko. Sige, Daddy. Bautam ni Boy. Tanaglay nga agpabasol. Anya? Binaot na ka ni Uncle mo, Nardi? Mami, nagsakit. Apay, adda ka di inaramid mo adakas? Dinamag ko lang mat kan ni Jinky. No inala na ti kwartak nga kabel ko iti bulsa ti bag ko. Hindi kwan. Nagungutan ni Uncle Narding. Kat pinaot nak. Ayan ni Jinky, takasarita. At siguro Jesselyn na Mami. Sige, inak kasarita. Nardo, saan amay parbang tinaramid yo kin ni Boy? Binaot mo kit din. Oh, anya ngay. Pudnumat gayam nga inala ni Jinky ti kwartana. Tanagpulong pa'y gayam ti salbag nga ubing. Pudno nga inala ni Jinky ti kwartana.
Iso asaan arumbang abinaot mo. Panang disiplina ti inaramid ko, mama. Jay anak yo ti disiplinaan nyo. Ngam kasanuyo ngamin ang madisiplinaan ti anak yo. Kat di yun to pa'y madisiplinaan ti bagbagiyo. Aniya? Ni Boy, nadisiplina nga ubing. Saan akas iti anak yo? Iso ang mabalin ka di, Narding. Baliwan yun ti ugali yo. Kat isuro yo jay anak yo itinasayaat akababalin. Anya ti basol ko. Tatinong panak manang Angie. Di yo baliktadan ti pasama ka? Saan nga agtatakaw di anak mi? Dayta ka di tinang tungpaam kanyak. Gapot tapat siyam ati anak ko ti madi ti aramid na. Talagamat! Awan baba inyong agina. Da kayo lang arudon ti makipagnanaad ditoy. Da kayo pa'y ti tangsit. Apay ka di akas ta ti ugali manang Angie. Di adal kamot iti kunak. Ngam apay akas laawan manaknakam mo. Anya! Sikat awan manaknakam na. Awan baba inyong agina. Makipagnanaad kayo lang ditoy. No agsasao ka. Kunamlan kukwam daytoy abalay. Kukwan ni mama daytoy. Saan mo ako kwa? Sikat irumbang agbain. Tada kayo ti madi ti aramid na. Gusto daytan, sumardang kayon. Bagbagaan nyo daytang manugang yo, mama. Dita kayon. Mabit lang, Angie. Saan ka pa'y apumanaw? Tagsasarita tayo pa'y. Day talaang nalaing amanugang nyo ti kasarita yo, mama. Saan asyak? Dita kayon. Angie! Bayan niyo, mama. Awan denggan na asaw. Gaputa isulaang ti husto ti aramid na. Joan, Di kay agdanag, mama. Makaano sa Mama, itad yun kanyak dito abalay. Tako na yung atawidak to. wan, ngam saan pa'y nga ita. Kaanon to pa ngay? Into nagbalbaliw kayon nga agasawa. Nang runakan ka. Mama, Awan panggadam. Kat day tala makibarbar ka dati aramidam. Kasanulaangan ti biyag yun o kasta. At dangag pa'y so trabaho ni bakat mo. Ngam di namat amo asalimot-mutan ti sweldo na. Kaadwan ani Joan ti aggas-gastos para iti kusina. nagadumatan nga ibagbagayo. Kanjak magustuhan ti ugali yung agasawa. Saan anasaya at ti panakilangin nyo kada Joan? Anya nga ti kayat yung ama pasama kita, mama. Pumanaw kayo dito balay. Anya? Kukwak pa'y laang dito abalay. Iso nga awan karbengam nga reklamo. Ay, sana da kami ti papanawan nyo, mama. Nudikat da Joan. Tapnoan niya. Tapno siya ti pagbalinan nyo ababawnan. Ha? Katurayak ngagbalbaliw ka. Sakbay nga ipatawid ko kan ka to'y balay. Nagrigat mo ti kastoy. Marigata nak asyakla amin nun ti aggunay. Di ka nagreklamo. Syakla nga rodon ti mangmanggad. Trabaho pa'y amin dito'y balay. No apay ngamin nga imanugot ka apapanawon na ni mama iji balay yo. Anya nga iti maramidak. Kat balay namat dayjay. Agtrabaho ka mo't nang runa tagababang tayo. Gastos ko la aminan. Awan masapulak at trabaho. Simple lang daytoy pinatakderyo abalay. Ngam na pintas. Wen, mama. Naimbag laangan tanabi iti nakalpas na. Kat mabalin min ti umakar. Ay, panawandak gaya mundi tabalay. Mama, agin nasidag tayo laang. Iso nga awan pagdanagan nyo. Awan ang trabaho, Nardo. Naikata ko ni di opisina. Naamuanda nga ada na dispal ko akwarta. Kasan daytan? Kasanon ti panagbiag tayo? Sapay saan akayat ni mama nga agsubli tayo di balay na? Agsapol ka iti panggadam. Sadot kamot ita. Ngamno di ka agsapol iti kwarta. Agsina talaangan. Uray si ka agsapol ka mat iti panggadam. Agsapol ta adwa No kumat ada panggadam.
Sa anak kumamot, anak kadispal ko iti kwarta. Jakmat imbaga akasta ti aramidam. Basta agsapol ka iti panggedam. Tano saan? Agsinatalaangan. Sige mama, agmerienda tayo diti paraangan. Nang isagana ak iti merienda tayo. Lola, isaganak ti Diyos yo. Agyaban na, Kapok. Eh, Atoy, Lola. Agyaman na, Kapok. Sige mama, ramanan nyo day talinutok apansit. Nasingpat ka, Joan. Nasaya at ka tao. Saan akas kini Angie? Naglablabas. Nga manya nga ita tinapasamak iti biyagda. Mama, Ipanakil na kati anak ko. Kat gaputan na sayaat ka. Agsingsingput mat ijay abroad. Kat igagaad na tagtrabaho para kada kayo. Joan, inturturod ko ti imay. Tabarang gumatang ka iti lakok at tinapa. ha? Wen gumatangak. Imbag ka pa'y. Nagsaya at tibiyag mo. Naasi ti Diyos kada kami, manang Angie. Kaya't mo asawan. Awan asi ti Diyos kada kami. Iso amarigrigat kami unay itan. Naasi ti Diyos iti asino man, manang. Imbag ka pa'y. Awan pagparparikutam. Ngam siyak. Aging ga ita. Awan pa'y lapanggadan nila kay ko. Iso talagang agparikutak. Iso akas to'y latan tibiyag mi. Nang runa pa'y ta naikatak iti trabaho. Natangigak idikan ka. Ngam apalan ka itan. Taadayo anasaysaya at tibiyag mo. Naasi ti Diyos kada kami, manang Angie. Saya atam ti panakilangan mo iti asino man. Di ka agranggas ken mang pasakit. Di ka garamid iti pakadadaulan tinagan mo, tapno naragsak ti panagbiag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 29, versikulo 23. Ti kinatangsit ti maysa a tao, kat iso ti mangibabaken kuana. Ngam ti addaan iti napakumbaba nga espiritu, kat mapadayawan to. Papagayam, intay tenggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay na, late manan ni Grace. May sa oras tayo ang mangururay kan kuana. Anya nga rod, kat Filipino time nga rod. Ay, nairuwam ng tikasta nga ugali na. Di na respetuan ti oras tayo. Ay, noawan pa lang aging ga iti alas 10:30. Panawan tayon. Awan latan, makapauma mat ti kanayo na panangururay tayo kan kuana. Kababain mat ka ni manong driver nga itay pala ang alas 8 nga agururay. Anya, ibagaklaan nga na sumurot ton. Wanan anusan nan nga commute. Hay, una yan. Imbati dakit din dagi kakadwang. Di daan mo ti aguray. Agbayan akpay iti pletek. Saan ako na agbaybayan iti jeep? Di dan tumot lamadlaw. Ha? Pakisuyo, bayad. Hay, una yan. Nakabangbang sito'y katugaw ko. Ingato na pay mat ni Iman na.
Oh, hello. Oo, nakapurchase na ako. Kasasakay ko lang ng jeep. Ay, big-big at masursurunak. Ipig sana pa'y mutlaang ti O sa una. sige. Kaya't nansapay nga ipangag nga Ako'y dakwar ka bahala. na pag-purchase na. Ay, surun kun! Ay, malpasan ti reunion tayo. Ang saan pa laang anak kasangpet ni Grace? Speaking, isunday ta sumungan. Ay, anya kayo mutnan. Imbati dakit din. Isupay di oras kung anagururay iti jeep kan taxi. Ay, sayang, naitsambang amin anadadaal ti kotse. Kasano kat nakabaybayag kamot ngamin. Datayo tinakatoka iti registration. Kat madimot ano datayo pa iti maladaw. Isubli yung J inted ko para iti transportation. Tadyak mat nakilugan kada kayo. Ha? Di kagdanag. Isublik inton madamdama. Ni Grace mo tandagsaw. Siya, may saitan a branch manager itinalatak apanganan. Ay na, naduma-duma mutan a lugar tinapasyar ko dito yung Pilipinas. Mas daaw kayo siguro anya. Unay. Sana kabimakot. Ang natibag baga ni Grace. Pasardang ako mangagsaw. Mangibiglay tayo laang mat iti life updates tayo. Pintahasak ko. Ay, anya nga iti ekspektaran tayo. Kat kastamot ti kababalin na iti high school tayo pa'y laeng. Ay, awan matlaang ti pagbalbaliwan na. Oo, iso ka din ni Layla. Ay na, anyamot ang titsuraan na. Kaslabak bakit pa yun kada tayo iti sangapulo atawan. Awan nga tati sarming da iti balay na. Malagip ko kat agkatugaw kami iti senior high school. Ay na, nakalalaing iti. Ngamita, anya ngayon tinamnamayan na iti bagina. Ay, biyag, aya. Ay, nakauy-uyaw ka matlauna yan, Grace. Kat, ang paiso matibagbaga. Grace, saan ka kumamatakas ta? Saan arumbang nga uyawam ti padam a tao? Ay, unay kayo. Kasla kayo nakasingsing patlaunay. Ha? Panawan kayo manlangan. Mabalin ka kadi akasarita, Grace. Oo, Layla. Si kagayam date na. Anya ti bagam. Kuang amin, mabain ako nga. Oo, oray din unay asit gan. Ah? Mga kumatkat no anya ti ibagam. Kwa. Mabalin ka di ang makitang dan, jay duwang anak ko, ija restaurant mo. Ha? Oray, dishwasher dala ko, ma. Ay, pasensya kan. Ngam saan ko nakasapulan ti trabahador. Aduda una yan. Amangan no saan ko ang maswelduan ida iti nasayahat. Kwa. Ay, kasta ka di? O sige, salamat iti oras mo. Panawan ka nga rodan dito, eh. Okay. Yak kaya tikaskan ko na. Amangan num ariyak pa'y dagiti mangan. Numakita da nakadungtungri. Nardo, nawaya ka DJ nagluganan nyo itay nga imay? Wen? Makilugan ka kadi kada kami? Wen ko ma. Kan ko Jay ko nam nga isublim nga in-contribute ko. Oray saan mo nga isubli ti kagud no tamakilugan naklaangan kada kayo. Wen? O sige. Isublik ti kagudwa iti in-contribute mo. Anya ti kunam, Grace? Napuno kami. Addan dagiti nakasarita ka makikontribute para iti krudo. Pasensya kan, Grace, Ano usam laangan ti agbirok iti daddo maapakiluganam. Damag ko kat adda paliga ti volleyball iti barangay. Ay, wan. Iso ti may sa proyekto da itaatawan. Kat? Kayat mo ta sumali ta? Wan Lin. Tapno mawat-wat taman mat. Nabayagan sa anak anagay-ayam kat. Uray siya. Kasla di na palabas at 2 taon payla nga nakaayaya makiti volleyball. Kadwa tayo gayam ni Grace. Wan nga agpaiso. Agkurang tayo ngamin kadagiti player. Iso kapilitan nga isali tayo.
Nalaingmat ngamin nga gayayam iti volleyball. Barang mayat ita akadwa. Idi nga min high school tayo. Naungat no addag kamali akakadwa na. Aywan, malagip ko ti panang pukka-pukkaw na idi iti maysa kadwa tayo. Aday tan ni Grace. Umasidagan. Hello, teammates! Saya atin tayo ti agay-ayam inton madamdama. Kayat ko amala ti premyo ang most valuable player. Na, Kaslamat, isu ti kalaingan. Ops! Mine! Aray! Kunak amain! Saan ka mat ngamin ngaglisi? Nanayunan lakit nga rod ti puntos di kalaban tayo. Pasensya kan, Grace. Saan ko napansin ti ayan mo? Ha? Makisinukat ka man. Ni Jane langan ti sumrak. Saan mo matgayam nga amo tagay-ayam? Ha? Kat no itay pa'y lang agay ay ayam ni Jane. Saya atam nga rod tagay-ayam. Yes! Yahoo! Nangabak tayo! Naglaing ka talaga nga agay ayam iti volleyball, Jane. saan mo't unay? Mayat lang amin ti teamwork tayo. Congratulations! Pangay na nga ba kayo iti umuna alaban nyo? Siyak ti makaam mo iti pangaldawan tayo. Thank you, Nardo. O sige, mapantayo ijay restaurant ko. Ta ijay tayo amangan. Isupay mo't asweldon dagiti empleyado no ijay tayo amangan. Wana? Ay na, agyaman kami unay, Nardo. O sige, ayabak dagiti kakadwa tayo. Taintay manganan. Awan ka din na yung ti order yun, ma'am, sir. Awanen. Okay. Ngamduan tanto pa'y order yun, ay abandaklat ta. Okay. Enjoy. Aywan, nadamag yu ka din. Ti anya, Grace. At daman gaya man anak ni Layla. Ay kat, mayat Anya mayat. Kurang laangan ti may sakit mabalindan ti mangbukal iti basketball team. Hay, amuyo, imay da idi kalman ditoy. Hay, nakakaasi ti langada. Kadwa na ti duwa nga anak na anak kadungdung rit. Kasta ka di? Ala. Gusto pala dayta. Mangan tayo kid din. Amok amabisin kayon. Ken nabannog kayo anagay ayam itay. Itan ti championship game nyo. Sapay kumata da kayo ti mangabak. Wala, da kami ti mga bak. Tadaak analaing nga agay ayam. Ha? Agsao ka manan, Grace. Adayo analalaing mat ni Jane ang sika. At ado ti puntos na idi napalabas nga ay ayam tayo. Oy, saan asikati ka sa Oaklin? Di ka sumungsumpat no saan asikati ka sarsarita. Ala, husto daytan. Intayo kit din ag-warm up. May salangin na puntos, Jane! Mga baktayon! Saya atam ti ag-serve, Jane! Go, Jane! Naglay nga talaga ni Jane! Saan dan ay pasubli ti bola? Nangabak kami matlangan! Yes! Champion tayo! Agyaman kami kadagiti ataraon Grace. Nairaman nakpay. Nga uray sa anak mat anak ay ayam. Awan anyaman na. Tangay siyak ti kabaknangan iti timi. Rumbang lang asyak ti agpakan. Parang maga talaga. Kasla saan kung tupay ang maalimon to'y ipakapaunag ko. Wen ngagpay, so agyaman kami, Grace. Wen gayam. Ita lang ang malagip ko. Naibaga ka din dagiti anak yo nga damiting tayo iti pagadalan da inton bigat? Uwan. Naibagan ti anak ko iti kalman. Iso nga agpakanak ita. Ha? Anya di kayat mo asawan? Siyempre, rumbang asyak ti ibutos yu a PTA president. Anya? Jane, sika ti inominate ko kas PTA president, Ha? Amangan no saan ko amaaramid dagiti responsibilidad ko. Di ka man. Kabaalam da ita. Madam Chair, may I nominate myself as the PTA president? Ne.
Talaga, dakkel mati pa nagtalag na iti bagina. Aguray ka man, ta-nominate ko ni Jane. Madam, may I nominate Miss Jane as the PTA President? Dua kayo matan ana i-nominate. Sino nga iti ibutos ko? Damagang pailaang mat, kat ni Jane apay, kayat mo ani Grace ana paramag ti agbalin na PTA President? Ay, diya kayat Oh. Mas kayat ko ni Jane Tamalaksid ana pa kumbaba. Responsable pay. Matida ito yan. Apay ani Jane ti kayat yu a president. Kat numas ado ti kwarta kanawan pay unay trabahok. Iso ang maasikasok ti responsibilidad. Pinakan kayo pay mat iti restaurant ko. Takasla isinger mo pay mat ti impakan mo iti restaurant mo. Aguray ka man, tabayadak ti kinnan ko idi na minsan nga aldaw. Grace, kastoy nay. Saan mat a pinaaduan iti kwarta tinagbasaran mi? Malaksid, anasaysaya ti kababalin ni Jane, at adda nga agtalag kami iti abilidad na, amang tungpal kadag iti responsibilidad na, kas PTA President. Anya? Agpaiso ti ko na ni Nardo. An-anwon mi nga iti kinaado ti kwartam no saan mat anasaya at ti kababalin mo. Ti tao asaan a napakumbaba, kat awan pagturungan na. Ngam ti tao nga ammo na ti agpakumbaba, idaydayaw ti kaaduhan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Jensel Diones di Paiso. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin.